Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 23 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira agace ka Centre ya Lubero. Ndasubiramwo. Ku mugoroba w'irigenekerezo rya 23 ku isaha y'isa 12:20 nibwo abarwanyi ba mbere ba M23 bamaze kwinjira muri Lubero Centre. Icyicaro gikuru cya teritwari ya Lubero kimaze gucakirwa n'abarwanyi ba Generali Makenga. Amakuru arimo kuva muri Lubero aremeza ko abasirikare ba Kongo ndetse n'abapolisi ba Kongo bavanyemo akabo karenge bagahungira mu mujyi wa Butembo. Hashize iminsi 3 abarwanyi ba M23 bagose agace ka Centre ya Lubero. Abasirikare ba Kongo, abazarendo ndetse n'abapolisi ba Kongo bavanyemo akabo karenge barirukanka kuva ku igenekerezo rya 20. Abanyagihugu baravuga yuko FARDC n'abazarendo basahuye amabutike yabo, za magaze barazitobaguye ndetse ibicuruzwa byinshi byasahuwe n'abazarendo na FARDC muri Centre ya Butembo. Abarwanyi ba M23 ku mugoroba w'irigenekerezo rya 23 nibwo bakandagiye muri Centre ya Lubero. Icyicaro gikuru cya teritwari ya Lubero nacyo cyamaze gucakirwa na bano barwanyi. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri Butembo nayo aremeza ko ubwoba ari bwinshi cyane ku basirikare ba Kongo, abapolisi ndetse n'abazarendo. Nyuma yaho M23 yigaruriye Centre ya Lubero, hari ubwoba ko umujyi wa Butembo nawo waba ugiye kugwa mu minwe ya bano barwanyi ba Generali Makenga. Harimo kugaragara ibikorwa by'ubusahuzi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ubujura bukabije cyane mu mujyi wa Butembo. Abamenyesha amakuru bo muri Kongo baravuga ko FARDC n'abazarendo ari icyago gikomeye cyane ku mutekano w'abanyagihugu muri Butembo. Abazarendo na FARDC barimo gukora ibikorwa bya kibandi, barimo gutobora za butike z'abanyagihugu, barimo kwiba ku mugaragaro izuba riva ndetse abanande bo muri Butembo baravuga yuko ishyano ririmo kugwira umujyi wabo wa Butembo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Centre ya Lubero aremeza ko kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 23 abarwanyi ba Generali Makenga binjiye muri Lubero nta mirwano ibayeho. Nta sase na rimwe ryigeze ryumvikana muri Centre ya Lubero. Abasirikare ba Kongo bose bari baramaze guhunga, abazarendo ndetse n'abapolisi bose bari baravuye muri Centre ya Lubero. Abanyagihugu bagaragaje ibyishimo byinshi cyane ubwo abarwanyi ba Generali Makenga binjiraga muri iriya Centre ya Lubero. Ibyishimo byari byose. Abanyagihugu bagaragaye barimo kubyina intsinzi, barimo gusingiza cyane M23 bakavuga ko igiye kubakiza ibihararumbo bya FARDC n'abazarendo. Abanyagihugu bagaragaye barimo kubyina mu mabarabara, barimo kwakira abarwanyi ba Generali Makenga. Byari ibyishimo bikomeye cyane. Abasore ba M23 nabo bagaragaye barimo guhoberana n'abaturage, abandi bagaragara bazamuye inkogo zabo mu kirere nk'ikimenyetso cy'intsinzi kivuze yuko bamaze kubohora Centre ya Lubero. Amakuru arimo kutugeraho muri aka kanya aravuga yuko ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 bazakoresha mitingi populaire muri Centre ya Lubero. Hazaba inama ikomeye cyane y'abatuye muri kariya gace nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Kuba rero M23 yinjiye muri Centre ya Lubero ni iyindi ntsinzi ikomeye cyane ku ruhande rwa bano barwanyi, kukaba ugutsindwa gukomeye cyane ku ruhande rwa FARDC.
Teritwari ya Lubero abarwanyi ba M23 nayo rwose barimo kugenda bayigaruriramo ibice byinshi. Ubu ngubu igikurikiyeho ni umujyi wa Butembo. Uyu mujyi wa Butembo nawo hari ubwoba bwinshi ko M23 yabigiye kuwigarurira. Reka mbibutse ko umujyi wa Butembo ari umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Igitangaje kirimo kubera mu gace ka Lubero nuko abasirikare barimo kurwana ku ruhande rwa M23 bahoze ari abasirikare ba FARDC. Basirikare 6,000 bacakiriwe mu mujyi wa Goma, maze M23 ikabajyana mu kigo cya Rumangabo bagahabwa imyitozo ndetse n'amasomo ya M23 nibo M23 yohereje mu gace ka Lubero. Abahoze ari abasirikare ba FARDC ubu ngubu bahindutse abarwanyi ba M23 nibo barimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano muri santere ya Lubero. Barimo gukinagiza FARDC n'abazarendo. Bagaragaye bambaye imyenda ya M23 bikwije kandi bafite inkoho zikomeye, barimo kugendera mu miduga ya gisirikare. FARDC rero irimo guhura n'ibyago bikomeye. Abahoze ari abasirikare ba Kongo ubu ngubu nibo barimo guhondagura FARDC bakayirukankana kuko bahindutse abarwanyi ba M23. Muri aka kanya rero ibyishimo ni byose. M23 irimo kubyina intsinzi muri Lubero. Abasore ba M23 barimo kugaragaza ibyishimo byinshi. Abanyagihugu nabo barimo kugaragaza ibyishimo byinshi ndetse berekanye ko baryohewe kuba M23 yinjiye muri santere ya Lubero. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo nuko imirwano ikomeje kubica bigacika mu gace ka Murenge. Imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Minembwe. Abasirikare batwirwaneho babyutse barimo gusakirana na FARDC ndetse n'abamayimayi. Amakuru aravuga yuko mu bice bitandukanye byo mu Minembwe abamayimayi na FARDC bongeye kugaba ibitero bikomeye. Gusa amakuru arimo kuva Minembwe aravuga ko abasirikare batwirwaneho bongeye guhondagura FARDC bakayirukankana, ndetse amakuru akemeza ko twirwaneho yongeye kwigarurira ibice byinshi hariya Minembwe. Nyuma y'urupfu rwa Generali Makanika wari urongoye abarwanyi batwirwaneho, twirwaneho yigaruriye ibice byinshi. Yigaruriye santere ya Minembwe, yigarurira ikibuga cy'indege cya Minembwe ndetse bigarurira udusozi twinshi dukikije agace ka Minembwe. Kuri uyu munsi rero utundi dusozi twinshi twari turiho FARDC ubu ngubu twigaruriwe n'abarwanyi batwirwaneho nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu Minembwe arimo kubyemeza. Abarwanyi ba M23 nabo bari mu nzira berekeza Minembwe. Barimo kurwana bashaka guhura na twirwaneho, dore ko M23 yamaze kwihuza na twirwaneho bakaba bagiye guhuriza hamwe imbaraga zabo bakarwanya ubutegetsi bwa Kongo. Abasirikare ba SADC bari mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 24 bazasubira iwabo muri Afurika y'Epfo. Bazanyura mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe yamaze gutangazwa na M23 aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 24 abasirikare barenga 190 ba SADC bazanyura mu gihugu cy'u Rwanda bakerekeza iwabo muri Afurika y'Epfo. Akamaramaza nuko muri bano basirikare ba Afurika y'Epfo harimo abasirikare batwite, harimo abasirikare bibungenze. Abapfasoni babiri muri bano basirikare ba Afurika y'Epfo baribungenze. Ni ibintu biriko biravugwaho cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubwo M23 yari irimo kurwana ku rugamba, abapfasoni bo muri Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba SADC bari bariko bararangura amabanga y'abubatse. Amakuru yamaze kumenyekana nuko ku munsi w'ejo abasirikare ba Afurika y'Epfo barenga 190 bazurira indege bagasubira iwabo muri Afurika y'Epfo. Bazava muri Kongo banyure mu gihugu cy'u Rwanda babone kwerekeza muri Afurika y'Epfo.
ubwo aya makuru yatangazwaga icyatunguye abantu ni ukumva ko muri bano basirikare ba Afurika y'Epfo harimo abagore babiri batwite, abapfasoni babiri baribungenze. Bano bapfasoni ubwo bageraga mu buseruko bwa Kongo ntabwo bari bibungenze, ndetse bano bapfasoni ntabwo bazanye n'abo bubakanye mu miryango yabo, nta n'umwe ufite umugabo wiwe waje muri Kongo. Ibingibi bisiguye ko izi nda bazitewe n'abandi basirikare cyangwa se abandi bantu bahuye nabo mu buseruko bwa Kongo. Ku mbuga ngurukanabumenyi abantu bariko barabivugaho byinshi. Baravuga ko mu gihe urugamba rwari rukomeye, abagore bo muri Afurika y'Epfo bari bariko bararangura amabanga y'abubatse, ndetse amakuru akavuga yuko bagenzi babo bo muri Sadeke aribo babaga birirwanye, ndetse ngo ni nabo bakoranaga aya mabanga y'abubatse. Ibingibi rero ngo birerekana igisirikare kitari ikinyamwuga, ndetse ngo birerekana ko rwose aba basirikare bataje kurwana, ahubwo ngo bari baje kuronka ibyishimo ku mucanga wa Goma. Ngo birirwaga mu mahoteli ndetse no ku micanga ya Goma bariko bararyoshya ndetse bagakora iby'amabanga y'abubatse. Abanyagihugu ba Kongo baravuga ko bagiye babona abasirikare ba Sadeke banyura mu mahoteli ahenze mu mujyi wa Goma. Abapfasoni bo mu basirikare ba Sadeke ngo bakundaga gusohokera mu mahoteli ya Serena mu mujyi wa Goma, ndetse ngo hari n'abakomanda ba Afurika y'Epfo batwaraga abagore bo mu gisirikare bakabajyana mu mahoteli mu mujyi wa Goma. Ni akamaramaza ibirimo kubera mu mujyi wa Goma. Mu gihe amasase yari arimo guca ibintu ku rubuga rw'imirwano, abasirikare ba Afurika y'Epfo bari barimo kwinezeza, bariko bararangura amabanga y'abubatse mu buseruko bwa Kongo. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mubana natwe mu biganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko abasirikare ba Sadeke bamaze iminsi barimo gutabaza basaba ibihugu byabo kubavana mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba Sadeke bamaze iminsi batakambira M23 ngo ibafashe bave muri uyu mujyi wa Goma bataha iwabo. Kuri bano bagore batwite bo ni ikibazo gikomeye cyane, baravuga yuko bakeneye gutaha iwabo bakajya kwita ku bana batwite. Bano bagore boherejwe muri Kongo nta nda bafite, ndetse ibingibi bisiguye ko ibikorwa byo gutwita byabereye mu buseruko bwa Kongo. Abanyagihugu ba Kongo baravuga ko bano basirikare ba Sadeke bari baraje gutembera, ngo bari baraje mu bukerarugendo, ngo birirwaga bitemberera mu mujyi wa Goma, abakomanda babo bakabasohokana mu mahoteli mu mujyi wa Goma, ngo nta kindi rero bagombaga gucyura usibye gucyura inda batwite bibungenze. Amakuru atugeraho aravuga ko ku munsi w'ejo bano basirikare barenga 190 bazurira indege mu gihugu cy'u Rwanda bakerekeza muri Afurika y'Epfo. Byari biteganijwe ko uyu munsi aribwo bagomba kuva mu mujyi wa Goma, ariko byaje guhinduka, bazava i Goma ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 24 nk'uko amakuru twavanye muri M23 arimo kubyemeza. Sadeke ivuye mu mujyi wa Goma n'ikimwaro cyinshi. Abasirikare ba Sadeke bari baravuze ko batazaca mu gihugu cy'u Rwanda. Abasirikare ba Sadeke bashatse kuva mu mujyi wa Goma, ariko inzira yabaye ikibazo. Bavugaga ko bagomba gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma. M23 yarabyanze, ndetse yavuze ko ikibuga cy'indege cya Goma gifunze. Ngo hari ibitwaro biri ku kibuga cy'indege biturika bitari byaturitswa, kandi ngo ikibuga cy'indege cyarangiritse ntabwo cyakoreshwa muri iyi minsi. Inzira yonyine ihari yo kuva mu mujyi wa Goma ni ugukoresha ubwato bakerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo kandi nayo irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kugira ngo bave muri Kivu y'Amajyepfo ni uko bagera mu gace ka Uvira bagakomeza berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akemeza ko iyi nzira nayo M23 itemeye kuyifungura, ko bagomba kunyura byanze bikunze mu gihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kivuga ko ari igisebo ndetse n'ikimwaro kunyura ku mupaka wa Rakronishe. Abamenyesha amakuru barimo gufotora abasirikare ba Afurika y'Epfo berekana ko ari ibinebwe, ndetse ko abandi baje kurwana none bakaba batashye batwite.
Irya nino ku mbuga ngurukanabumenyi abakongomani barimo kwibaza ibibazo byinshi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo baje kurwana, burya ngo ntabwo bari baje kurwana, intambara zabo ngo bazirwaniraga mu buriri. Aya ni amagambo arimo gutangarizwa ku mbuga ngurukanabumenyi, aho barimo kunyega bagakwena cyane abasirikare ba Afurika y'Epfo. Abasirikare ba Afurika y'Epfo rero ngo biragaragara yuko disipurine yabo ibarirwa ku ntoki, kandi ngo birerekana ko batari bafite ubushake bwo kurwana, ahubwo ngo M23 yari kubamarira ku rugamba. Ubwo amasase yari arimo kuvuga mu bice bitandukanye, abajenerali bo mu gisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse n'abandi bakomanda barongoye aba basirikare ngo babaga bibereye mu mahoteli, n'abakobwa bo muri Afurika y'Epfo baje mu gisirikare kurwanya M23, ariko ngo ntabwo rwose byari kubahira kubera imyitwarire yabo. Ku munsi w'ejo rero bazava ku butaka bwa Kongo, muzababona abagore batwite barimo kunyura ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hariya kuri La Cronishe mu mujyi wa Gisenyi. Amakuru aremeza yuko abasirikare bandi ba Afurika y'Epfo basigaye mu mujyi wa Goma nabo harimo gushakishwa uburyo bava muri uriya mujyi. M23 yababwiye ko abasirikare ba Sadeke bose bagomba gutumuka bakazinga utwangushye bakava muri Kongo, ngo ntacyo baje kumara usibye kwirirwa bakora amabi basambanira muri Kongo, bakabeshya ko baje kurwanya M23. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo gutangazwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila wahoze arongoye kino gihugu yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane kuri Tshisekedi. Tshisekedi ngo ni umunyagitugu, ndetse Tshisekedi ngo arimo koreka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila yatangaje amagambo akomeye cyane, ndetse bigaragaza yuko yiteguye guhangana na Tshisekedi. Hashize iminsi Tshisekedi arimo kwifatira ku gahanga Joseph Kabila. Tshisekedi yavuze ko Joseph Kabila ashyigikiye M23, ndetse ko imirwano yose irimo kubera mu buseruko bwa Kongo ishyigikiwe na Joseph Kabila wahoze arongoye kino gihugu. Joseph Kabila rero nawe yatangaje amagambo akomeye, yavuze ko Tshisekedi ari ikinebwe kurongora igihugu byamunaniye, ubuyobozi bubingwa nibwo burimo koreka igihugu cya Kongo. Joseph Kabila yavuze ko Tshisekedi arimo guteza ibibazo byinshi muri Kongo, ndetse ko arimo koreka abakongomani. Joseph Kabila kandi yanebaguye cyane ibihugu bya Sadeke byohereje abasirikare muri Kongo, ngo ni ikibazo cyagombaga gukemurwa mu buryo bwa politike, hakaganirwa kuri bino bibazo bigakemuka. Naho ubundi ngo kohereza abasirikare bakajya kurwana n'abakongomani ngo ntabwo ari inzira nziza yo gukemura ibibazo. Joseph Kabila yongeye kunebagura Afurika y'Epfo, avuga ko irimo kohereza abasirikare muri Kongo mu buryo rwose butari bukwiriye. Joseph Kabila akavuga ko ibibazo by'abakongomani byari bikwiye gukemurwa n'ibiganiro bya politike. Biragaragara rero ko Joseph Kabila yiteguye guhangana mu buryo bukomeye na Perezida Tshisekedi wavuze yuko ari we ufasha abarwanyi ba M23, ndetse ngo Joseph Kabila akaba ari we utera inkunga iyi mitwe yitwaje ibirwanisho. Joseph Kabila udakunze kugaragara mu bimenyesha makuru noneho yavuye mu gacerere yavuze, kandi yavuze ko yiteguye guhangana na Tshisekedi. Ubwoba bwongeye kuba bwinshi kuri Tshisekedi kuko umugabo udakunze kuvuga cyane yongeye kugaragara, ndetse biravugwa ko yiteguye kugaruka muri politike ya Kongo akaza guhangana mu buryo bukomeye na Tshisekedi. Amakuru atugeraho aravuga ko Tshisekedi afite ubwoba ko Joseph Kabila yakoresha abasirikare muri Kongo maze bagatembagaza ubutegetsi bwiwe. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahiye yasizoye, yamaze gutangaza ko umujyi wa Goma na Bukavu agomba kubyisubiza vuba na bwangu. Ndasubiramwo. Tshisekedi yarahiye arirenga avuga yuko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu igisirikare cya Kongo kigomba kuyisubirana vuba na bwangu. Ibingibi Tshisekedi yabitangaje ku munsi w'ejo i Kinshasa ubwo yahuraga n'abayoboke ba UDPS.
Amakuru aremeza ko Tshisekedi yabivuze ashize amanga ndetse akemeza ko ibice byose M23 yigaruriye abasirikare ba Kongo bagomba kubisubirana, ngo byanga bikunda ibice byose ubutegetsi bwa Kinshasa buzabisubirana, haba ku neza cyangwa ku nabi, haba ku biganiro cyangwa se ku ruhembe rw'umuheto. Ubutegetsi bwa Kongo ngo bugomba kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Amakuru yamaze kumenyekana nuko Perezida Tshisekedi yaganiriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akazemerera ko azaziha amabuye y'agaciro yose ya Kongo bifuza, maze nabo bakamufasha kurwanya M23 n'igihugu cy'u Rwanda avuga ko aricyo gifasha bano barwanyi. Ndasubiramwo, Tshisekedi yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuziha amabuye y'agaciro yose zizifuza muri Kongo, ariko nazo zikamufasha kurwanya M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda avuga ko aricyo gifasha M23. Amakuru yatangiye kumenyekana ndetse amakuru arimo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo bwaganiriye n'ibyegera bya Perezida Trump. Amakuru aremeza ko ibyegera bya Trump byamaze kumwumvisha neza ko Tshisekedi yiteguye gutanga imitungo kamere ya Kongo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikagira ijambo rikomeye mu guhagarika intambara muri Kongo ndetse no kujya ku ruhande rwa Tshisekedi agatsinda iriya ntambara arimo kurwana na M23. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru arimo guturukayo aremeza ko itsinda ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ryaganiriye n'ibyegera bya Trump ndetse ko ibi byegera bya Trump byamaze kumwumvisha ko bagomba kwiyorera imitungo kamere ya Kongo, maze nabo bagashyigikira Tshisekedi mu rugamba arimo kurwana. Aya makuru yemeza ko Tshisekedi yemeye gutanga imitungo kamere ya Kongo akayiha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze nazo zikamushyigikira agatsinda urugamba mu buseruko bwa Kongo. Yatangajwe bwa mbere n'umugabo ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umunyapolitike witwa Derek Evans. Uyu munyapolitike Derek Evans ni uwo muri West Virginia ndetse arimo kwiyamamariza kuba senateri uhagarariye West Virginia. Amakuru yatangajwe na Derek Evans yemeza neza ko ubutegetsi bwa Kongo bwaganiriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi ngo yagerageje kugusha neza uruhande rwa Trump ndetse yabemereye ko imitungo kamere ya Kongo bazayigiraho ubugenzuzi, ariko nabo bakamufasha gutsinda M23. Bwana Derek Evans aravuga yuko Tshisekedi yiteguye gukora ibishoboka byose ndetse ko uruhande rwa Tshisekedi rwaganiriye n'uruhande rwa Trump. Bwana Derek Evans rero akemeza neza ko Tshisekedi yemeye gutanga imitungo kamere ya Kongo. Tshisekedi yemeye kugwatiriza igihugu cya Kongo akagiha Abanyamerika, maze nabo bakamufasha gutsinda M23. Nyuma y'aya magambo yatangajwe na Bwana Derek Evans, abakongomani benshi irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi batangiye kuvuga yuko Tshisekedi arimo kugurisha igihugu cyabo. Birimo kwibonekeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo rwose zitirengagije ubu busabe bwa Tshisekedi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye kwiyorera imitungo kamere ya Kongo. Amakuru yamaze kumenyekana yemeza ko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri ubutegetsi bwa Kinshasa bwohereje delegasiyo y'abategetsi bakomeye bakajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo abagwizatunga ndetse n'abanyapolitike bakomeye muri Kongo. Amakuru yemeza ko bahuye n'itsinda ry'ibyegera bya Perezida Trump arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri rino tsinda rya Trump bivugwa ko harimo umugabo ukomeye cyane, umugwizatunga wa mbere ku isi, Bwana Elon Musk. Ngo baberetse umushinga wabo ko bazabemerera gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, harimo ya mabuye akomeye cyane arimo kumaranirwa irya nino ku isi. Bwana Trump ndetse na Elon Musk ngo baba babonye imari ishyushye cyane muri Kongo, ndetse ngo nta nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwitesha iri soko rikomeye ryo gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo.
Amakuru atugeraho yemeza ko Trump ndetse n'ubutegetsi bwiwe rwose ngo biyemeje gufasha Tshisekedi ndetse ngo bakamufasha gutsinda M23. Hari amakuru yemeza ko ubutegetsi bwa Amerika bwatangiye kujya muri uyu murongo wa Tshisekedi. Mu minsi ishize mwabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zifatiye ibihano abategetsi ba M23 ndetse na generali ukomeye cyane wo mu gihugu cy'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zahise zishyigikira ko akanama k'umuryango w'abibumbye gatora umwanzuro usaba igihugu cy'u Rwanda kuvana abasirikare bacyo muri Kongo. Uyu mwanzuro watowe mu muryango w'abibumbye. Amakuru kandi akemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemereye Tshisekedi kumufasha ibishoboka byose agatsinda iyi ntambara muri Kongo, maze nabo bagakubita umuheha mu mitungo kamere ya Kongo, maze bakayivoma bayerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibiganiro Tshisekedi yagiranye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ububanyi n'amahanga Bwana Marco Rubio, Tshisekedi ngo yagize icyizere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kumufasha muri iyi ntambara. Muri iki cyumweru Tshisekedi yaganiriye kuri telefone na Bwana Marco Rubio urongoye ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yemeza ko Bwana Marco Rubio urongoye ububanyi n'amahanga bwa Amerika yemereye Tshisekedi ko bagiye kumufasha ibishoboka byose, maze ngo agatsinda iyi ntambara arimo kurwana mu buseruko bwa Kongo. Tshisekedi rero ngo yaba yongeye rwose gusubirana ka morale, ndetse ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamuhaye icyizere cyose ko bagiye gukora ibishoboka byose M23 bakayirukana mu buseruko bwa Kongo. Imitungo kamere ya Kongo niyo igiye gufasha Tshisekedi gutsinda urugamba. Amabuye ya koruta, amabuye menshi cyane y'agaciro ari muri Kongo, ubungubu Abanyamerika rwose barimo kuyagera amajanja. Abanyamerika barimo kuyabonamo imari ishyushye. Bwana Elon Musk, umukire wa mbere ku isi, iri ni isoko adashobora kwitesha, ndetse Tshisekedi yaberetse yuko afite byinshi byo gutanga kugira ngo nabo bamufashe gutsinda iyi ntambara mu buseruko bwa Kongo. Abasirikare ba Kongo n'abapolisi bageze ku 3,000 batorotse igisirikare cya Kongo n'igipolisi, maze bajya muri M23 mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo, abapolisi n'abasirikare ba FARDC bageze ku 3,000 batorotse igipolisi n'igisirikare cya Kongo bajya muri M23 hariya mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi byabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 mu mujyi wa Bukavu. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bari bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu, abasirikare ba Kongo ndetse n'abapolisi ba Kongo batangiye kwiyunga kuri zino nyeshyamba ku bwinshi. Ku munsi w'ejo abapolisi barenga 2,100 ndetse n'abasirikare barenga 900 ba FARDC bageze mu mujyi wa Bukavu baje kwiripotinga kuri M23. Bakiriwe na Generali Byamungu wa M23 wababwiye ko bakoze igikorwa gikomeye. Bano bapolisi ndetse n'abasirikare bajyanwe mu bigo by'imyimenyerezo bya M23 aho bagiye kwigishwa ndetse bagashyirwamo ideoloji ya M23, maze ngo bagakomezanya urugamba na bano barwanyi ba Generali Makenga. Generali Byamungu yashimiye bano bapolisi ndetse n'abasirikare ba Kongo. Yababwiye ko bagiye gufatanya na M23 mu kubohora ibindi bice byose aho FARDC n'abazarendo bakomeje kugirira nabi abanyagihugu. Generali Byamungu yavuze yuko abasirikare ba Kongo bose bakwiye gukurikiza runo rugero rw'abano basirikare ndetse n'abapolisi, maze bakiyunga kuri M23 bagakomeza kurwanya Tshisekedi urimo kugirira nabi abanyagihugu. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 mu mujyi wa Bukavu nibwo hagaragaye abapolisi benshi cyane n'abasirikare ba FARDC.
bari bigejeje muri M23 bavuga yuko baje gufatanya na zino nyeshyamba. Harimo abakoroneri, harimo abamajoro, ndetse amakuru akemeza yuko harimo abasirikare benshi baba ofisiye bemeye rwose gukorana ku mugaragaro n'abarwanyi ba M23. Iki ngiki ni ikimwaro gikomeye cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi. Ni ugutsindwa gukomeye ku gisirikare cya Kongo n'igipolisi cya FARDC. Aho bukera abasirikare bose ba FARDC baraza kwigira muri M23. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo birimo gutera hejuru bivuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo gutsindwa, ndetse ko umwanzi arimo kwigarurira abapolisi n'abasirikare ba Kongo. Ibimenyesha makuru nka Le Potentiel, Actualité CD ndetse n'ibindi bikorera i Kinshasa biravuga yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo gutsindwa urugamba, ndetse ko M23 irimo kwigarurira abapolisi n'abasirikare ba FARDC. Ibingibi ngo ni ikimwaro, ndetse birimo guca intege abasirikare ba Kongo, ndetse ngo iyi ngiyi ni kampanye ikomeye cyane y'abarwanyi ba M23 ku buryo aho bazajya bagera hose abasirikare ba Kongo bazajya bamanika amaboko bagahitamo kwigira muri M23. Hari abasirikare ndetse n'abapolisi bafite amapeta ya koroneri bagaragaye barimo gusingiza M23 bagahamagarira abandi basirikare ba Kongo kwiyunga kuri zino nyeshyamba. Ibingibi ngo birerekana ko igisirikare cya Kongo cyamaze gucika intege, ndetse ngo aho bukera General Makenga araza gusenya igisirikare cya Kongo cyose. Ntabwo ari ku nshuro ya mbere abasirikare benshi ba FARDC biyunga kuri M23. Ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, abasirikare ba Kongo barenga 6,000 biyunze kuri zino nyeshyamba. Bano basirikare bajyanwe mu kigo cya Rumangabo maze bahabwa imyimenyerezo n'amasomo ya M23. Ubu ngubu bamaze guhabwa ibikoresho bya gisirikare, ndetse bamaze kujya ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Lubero. Bano basirikare bahoze ari aba FARDC, ubu ngubu bakaba barabaye abasirikare ba M23. Nibo barimo gukinagiza FARDC muri teritwari ya Lubero, ndetse amakuru aremeza ko bagiye kwigarurira centre ya Lubero iherereyemo icyicaro gikuru cya teritwari ya Lubero. M23 ikomeje kunguka abasirikare benshi barimo kuva mu gisirikare cya leta bakiyunga kuri zino nyeshyamba. Ni nako kandi intwaro zabo barimo kuzizana muri M23. Amakuru twamenye nuko ibitwaro biremereye cyane byafatiwe muri Bukavu, ndetse bano basirikare ubwo bazaga muri M23 baje bamanitse intwaro zabo, kandi bavuga ko biteguye gukorana na General Makenga mu kubohora ibindi bice byose bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi rero arakomerewe cyane. Tshisekedi yabuze ayacira n'ayamira kuko M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi, ndetse uyu munsi ku igenekerezo rya 23 aba barwanyi ba General Makenga bashobora gutangaza ko bamaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo basohoye itangazo bamagana ubwicanyi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, gukubagura bigeme birimo gukorerwa mu mujyi wa Uvira. Ngo birimo gukorwa n'abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari muri kariya gace. M23 rero yasohoye itangazo ibyiyamiriza, ndetse ikavuga yuko agace ka Uvira na Minembwe nabyo bigomba kubohorwa vuba na bwangu. Nk'uko bisanzwe bigenda iyo M23 igiye gutangaza ko yigaruriye agace, ibanza gusohora itangazo yamagana ibikorwa by'ubwicanyi, ubugizi bwa nabi ndetse no gukubagura bigeme biba birimo gukorerwa muri ako gace. Ubu ngubu rero M23 yamaze gutangaza ko itakwihanganira ibikorwa by'ubwicanyi, ubusahuzi, ubugizi bwa nabi, gufata ku nguvu abigeme birimo gukorerwa mu gace ka Uvira ndetse no mu bice bya Minembwe. Ibingibi birerekana ko M23 igiye kwigarurira ibice bya Minembwe ndetse n'agace ka Uvira. Muri Uvira abarwanyi ba M23 bamaze kugeramo, ariko ntago bari batangaza ko bamaze kukigarurira.
iyi ngiyi rero ni intangiriro, kuko uyu munsi abarwanyi ba General Makenga bashobora kurara batangaje ko bamaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Nyuma y'iri tangazo ryamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nta kindi kigomba gukurikiraho usibye kwigarurira umujyi wa Uvira, ndetse bagatangaza ko bamaze kuwubohora mu minwe ya FARDC n'abazalendo. Mu gihe rero M23 irimo kuvuga ko abaturage b'iminembwe barimo kwicwa, amakuru dufite nuko abarwanyi ba M23 bari mu nzira berekeza iminembwe. Abarwanyi ba M23 bagiye gufatanya na Twirwaneho mu guhashya abamayimayi ndetse na FARDC bamaze iminsi barimo kwica abanyamurenge. Amakuru aravuga ko Twirwaneho yamaze kwihuza na M23, ndetse amakuru akavuga yuko abarwanyi ba Twirwaneho bamaramaje bakavuga yuko bagomba guhorera urupfu rwa General Makanika wari urongoye abarwanyi ba Twirwaneho. General Makanika yishwe n'igitero cya drone cya FARDC mu gace ka Minembwe. Nyuma y'urupfu rwa General Makanika, abarwanyi ba Twirwaneho barakamejeje, bakajije umuheto, ndetse bamaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Minembwe na centre ya Minembwe. Amakuru aravuga ko Twirwaneho irimo kugenda yigarurira ibice byinshi, irimo guhondagura FARDC n'abamayimayi, ndetse M23 nayo yemeje yuko abanyamurenge bagomba kubohorwa vuba na bwangu. M23 iri mu nzira yerekeza iminembwe, ndetse abanyamurenge nabo bakomeje kwirwanaho. Biragaragara rero ko M23 yabigiye gutanga umutekano mu gace ka Minembwe nk'uko Colonel Wiringoma yabitangaje. Mu gihe rero M23 irimo kujya gutabara iminembwe, ndabamenyesha ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ho ibintu bikomeje kuyangara. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage benshi barimo guhunga, abagwizatunga barimo kuva mu gihugu cy'u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze guteguza abaturage bazo bari mu Burundi ko bagomba kuva mu Burundi vuba na bwangu, ko ibintu bigiye kuyangara. Hari ubwoba bw'intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu Burundi. Uyu munsi Abanyamerika ndetse n'abandi banyamahanga baba mu Burundi batangiye guhunga. Ubwoba ni bwinshi cyane irya nino mu banyagihugu. General Neva ndetse n'igisirikare cy'u Burundi nabo bateguje abaturage ko igihugu cy'u Burundi cyaba kigiye kujya mu ntambara ikomeye cyane. Ubwoba ni bwinshi, abafite amahera barimo kuyabika mu mazu yabo. Benshi bagaragaye ku mabanki barimo kubikuza amahera yabo. Hari ubwoba ko ibintu bigiye guhenda cyane mu gihugu cy'u Burundi. Muri za superimarishe abaturage barimo guhaha ibintu byinshi, ndetse baravuga yuko intambara yabigiye kwaduka mu Burundi. Hari ubwoba bwinshi cyane mu Burundi, ndetse abanyagihugu benshi baravuga yuko barimo kuzinga utwabo ngo bave mu gihugu cy'u Burundi kubera ubwoba bw'intambara, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikaba zamaze gutangaza ko nta mutekano uri mu Burundi. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamahanga batangiye guhunga bava mu gihugu cy'u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutanga impuruza ziburira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu Burundi ko bagomba kuzinga utwangushye vuba na bwangu bakava mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi ku cyumweru ku igenekerezo rya 23 hagaragaye imirongo miremire y'abanyamahanga ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse abandi bagaragaye bavuga yuko barimo kwitegura kuva mu gihugu cy'u Burundi. Ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye kirimo kugaragaraho abagenzi benshi, cyane cyane Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi bavuga ko barimo guhunga intambara igiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi bibaye nyuma y'itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riburira abaturage ba Amerika bari mu Burundi rivuga yuko umutekano ugiye kwangirika mu buryo bukomeye. Iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirasaba abenegihugu ba Amerika bari mu Burundi kuzinga utwangushye bagafata za pasiporo zabo, ndetse bakirinda kujya mu bice byegeranye na Kongo, ndetse ngo byaba byiza bagahita bava mu Burundi vuba na bwangu.
Ni nako byagenze rero kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 23 abanyamerika benshi barimo kuzinga utwabo bakava mu Burundi. Imirongo miremire y'abanyamahanga biganjemo abanyamerika n'abanyaburayi yagaragaye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Biribonekeza ko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu Burundi ndetse ko abanyamahanga batangiye guha akato igihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri nibwo abanyamerika basohoye itangazo bavuga yuko ari itangazo rireba abenegihugu ba Amerika bari mu Burundi. Ni itangazo ryo kubaburira rivuga yuko umutekano mu Burundi utifashe neza ndetse ko abanyamerika bakwiye kwicara bafite za pasiporo zabo, bakicara bazinze udukapu twabo ndetse bakitegura ko umunota ku wundi bagomba kuva mu gihugu cy'u Burundi. Iri tangazo kandi ryavugaga ko abakozi bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu Burundi bagomba kuvayo vuba na bwangu kubera ko ibintu birimo kuzamba muri iki gihugu. Nyuma y'iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwoba bwiyongereye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abanyamahanga benshi barimo guhunga bava mu Burundi. Abanyagihugu nabo barimo guhunga bava mu Burundi. Amakuru twamenye nuko abagwizatunga bakomeye mu Burundi bamaze guhungisha imiryango yabo. Abasirikare bakomeye barimo General Prime Niyongabo arongoye igisirikare yamaze guhungisha umuryango wiwe. Abasirikare bakomeye barimo General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu Burundi nawe yamaze guhungisha umuryango wiwe. Abandi basirikare bakomeye mu Burundi bose imiryango yabo bamaze kuyijyana mu gihugu cya Tanzania. Amakuru yose rero arimo kutugeraho arerekana ko ubwoba bw'intambara burimo kwiyongera ndetse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze kuburira abenegihugu bazo ko ibintu byaba bigiye kuzamba mu gihugu cy'u Burundi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu birimo kuzamba mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byayangaye. Abategetsi bakomeye bamaze guhungisha imiryango yabo. Abagwizatunga bakomeye bamaze guhungisha imiryango yabo. Ibimenyetso byose birerekana ko intambara igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye amaze iminsi ateguza Abarundi ababwira ko bagomba kwitegura bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda, avuga ko ari umwanzi w'u Burundi. Imbonerakure zarahagwe inkogo. Interahamwe za FDLR zinjiye mu gihugu cy'u Burundi, ubungubu zirimo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi. Mu Burundi huzuye abasirikare benshi ba Afrika y'Epfo, abasirikare ba Chad ndetse n'abasirikare ba FARDC. Abangaba bose ngo barimo kwitegura kurwana urugamba mu buseruko bwa Kongo. Hari n'amakuru avuga ko bano basirikare barimo kwitegura gufasha u Burundi kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru dufite aremeza ko ku igenekerezo rya 21 rishyira igenekerezo rya 22 habaye inama ikomeye cyane y'abajenerali ba Kongo ndetse n'abajenerali b'u Burundi. Harimo n'abajenerali babiri bavuye muri Afrika y'Epfo. Iyi nama yabereye i Bujumbura ngaha mu Burundi. Yari inama igamije kwiga ukungene igisirikare cya Kongo ndetse n'u Burundi ngo bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye nuko igisirikare cy'u Burundi kiyemeje gufatanya na FDLR ndetse n'igisirikare cya Kongo mu kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Imigambi ya Kisekedi ndetse na General Neva ngo barayikomeje, bakomeje gukubita agatoki ku kandi bakavuga yuko bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi ndetse abategetsi n'abasirikare bakomeje kwerekana ko intambara irimo gukomanga. Abasirikare bategujwe ko bagomba kuryamira amajanja. Ibitwaro byinshi kandi biremereye birimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare bafite ibitwaro bikomeye barimo kugaragara ku mipaka y'u Burundi na Kongo. Abanyagihugu bafite ubwoba ndetse bariko bararara ntibuca.
harimo gukorwa uruhigi rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD barimo gutabwa mu mvuto bagirizwa gukorana n'imihari ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. General Neva yavuze yuko M23 nigera muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza ngo izagaba ibitero bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa Gitega. Abarwanyi ba M23 bamaze kugera ku mupaka w'u Burundi. Hari ubwoba bwinshi ko ngo bafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD burongowe na General Evaristo Ndayishimiye. Barundi kazi ndetse namwe mudukurikiranye kumbonesha kure yanyu imwe rudende iya kure official, ndabamenyesha ko ibintu birimo kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Intambara irimo gukomanga, abanyamahanga batangiye guhunga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gucyura abene gihugu bazo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 23 ababashije kunyarukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura mwabonye abanyamahanga benshi bazinze amavarize yabo barimo kwisubirira mu bihugu byabo. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko atamutekano uri mu gihugu cy'u Burundi. General Neva nawe yabuze ayacira n'ayamira, ndetse amakuru aravuga yuko yamaze guhungisha abana biwe. Abana ba General Neva bamaze guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twabigarutse ko mu makuru yacu. Iki ngiki ni ikimenyetso kibereka ko n'abategetsi mu Burundi batarimo kwizera umutekano muri kino gihugu. Barundi kazi rero muragabe, ibintu ntabwo byoroshye. General Neva igihugu agiye kugita mu manga ikomeye cyane.